ko razmišljam, kako naj stopim v stik z bolnikom, si vedno dam predse sebe. Kaj bi jaz pričakovala od svojega zdravnika oziroma ko bi jaz o svojih težavah nekomu začela govoriti. In vsakem bolniku vidim, da vsak bolnik piše svoj list, svojo življenjsko zgodbo in zato mu želim maksimalno prisluhniti. Seveda za to rabiš veliko energije, včasih je treba kakšno uro malo prej vstati, malo prej se odpraviti v službo, kakšne pol ure podaljšati, kakšen mail kasneje odgovoriti. Ampak jaz mislim, da z malo dobre volje, potrpežljivosti pa z enim pozitivnim odnosom do sočloveka, do svojih sodelavcev se da narediti majhne korake, da prideš do nekega velikega cilja. This is life. A moment of joy. A dream come true. All pure love. A tiny breakthrough. Or maybe a triumph. A constant struggle. A clash of ideas. We can make a difference. Create the new, the unexpected. Leading us to feel great, strong, or simply human. Constantly questioning, are we curious enough? Could we be closer? Can we? Can you feel it?